Akhensa ku va mpfule channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. La khumba leyiwani. Xana xikhongelo xa tshava xi na nkoka na? Xana loko hi ya entshaveni a ku khongeleni hi swihi leswi hi faneleke hi swi endla, hi swihi leswi hi faneleke hi nga swi endli? Loko mo languta vanhu vo tala loko va ya entshaveni a ku khongeleni, vo tala va rhanga va ti hilela masiku yo karhi. Vo tala va meka sure ku va heta vo ma 14 days or 7 days a nga khi miroho. Lava ka xisati or vo manana va meka sure ku a nga yi le entshaveni a ku khongeleni roboto yi pfurini. Mi ta twisisa ku ni vulavula yini. Loko hi ya entshaveni a ku khongeleni hi yela swilo swo hambanahambana. Ku na tin'anga to karhi ta xintu va kota ku ya entshaveni va ya kuma matimba ku loko va vuya va ba tihlolo swi vonaka swinene. Ku na vaprofita vo karhi va kota ku va suka va ya entshaveni a ku khongeleni ku loko se va vona swinene. Ku na vanhu vo karhi mi kuma ku va na ma-business va kota ku ya entshaveni va khongele va khongelisa ma-business va vona. Ku na vanhu vo karhi mi kuma ku va tirha ka tindhawu to hambanahambana munhu a ku yini i nge ni ya entshaveni ni ya kuma matimba. Ku na van'wana loko va ya entshaveni a ku khongeleni va yela ku ya sivela mindyangu ku mindyangu yi nga va teli yi nga va hlaseli. Van'wanyana loko va ya khongele va khongelisa yini maxaka ya vona, va khongelisa yini vana va vona, va khongelisa yini vatswari va vona. Se mavona loko ku yiwa le ku yiwa hi swilo swo hambanahambana. Se un'wana ta ti byela ku or a ni vutisa xivutiso a ku okay why mani i kuma ku i tshama a kha ya entshaveni ku khongeleni mara i kuma ku swilo swa yena swi stuck endhawu yihi. Loko wo fika i pfula rivanti ra munhu luya or endlwini ya yena i kuma ku swilo leswi nga le ndzeni i ta hlamala na wena. I kuma ku a ri na swilo swa kahle evuton'wini mara hina hi nga swi tivi. I kuma ku vana va yena va humelerile evuton'wini, maxaka ya yena van'wani va humelerile evuton'wini because yena i ya ku entshaveni ku ni khongerisa vanhu lava ku swilo swa vona swi kota ku va fambela kahle. Swilo swa wena swa vona swi endla swi lungha evuton'wini. Van'wani u kuma ku i ya entshaveni a ku khongeleni a fika ku na u ta ni ya khongerisa ndyangu lowu nga kona laha mutini hi ku laha ka hina ku na ndyangu wun'wana ndyangu lowu va hi vavisa. I kuma ku tshama ku kha ku lova vanhu n'hweti na n'hweti or lembe na lembe a ya khongerisa ivi swilo leswi swi hungutana. I kuma ku muti walowo ku tshama ku kha ku vabyiwa ivi a yena a gonya ntshava a ya ku khongeleni. Van'wanyana loko va ya ku khongeleni va khongerisa yini ku swilo leswi va nga na swona swi kota ku sirheleleka hambi ko ta ndyangu wa njhani na njhani swilo leswi swi nga endle swi nga tlheleli ndzhaku. Van'wanyana va ti gonya tintshava vo Makhuva Slofu a gonya ntshava ya Rivolwe a gonya ntshava vo side ya Mpumalanga vo Messina ti tele tintshava letikulu na vo Graskop. Loko a ya le i ya khongerisa swona swilo leswiya. I kuma ku loko a gonya ntshava kumbe a vabya mavabyi yo karhi loko a vuya entshaveni mavabyi lama ma hunguteka. Kumbe u kuma ku hi siku a teka tiphilisi kanharhu loko a vuya entshaveni u kuma ku i teka tiphilisi kan'we hi siku. Ivi wena i ku hayi i ye entshaveni a ku khongeleni mara a nga fumi. Hi nga famba hi ri vanharhu entshaveni. Wun'wana loko a ya entshaveni u kuma ku a fika a khongela loko a vuya a fika a kuma ku a kaya vana va yena va tirha hinkwavo. Ivi mina loko ni ya entshaveni loko ni vuya entshaveni u kuma ku maxaka ya mina lava va vabya mavabyi vo hambanahambana se ma horile ma hungutekile. Ivi wun'wana wa vunharhu loko a ya entshaveni loko a vuya entshaveni loko a vuya a kuma ku business ra yena se ti-customer ti tele ti xava ti tele. Ende ku ya entshaveni i xihundla. Hayi ku ni pfuka nampundzu ni ku ni ya entshaveni ivi ni byela nsati ni ku hayi kata mina na famba ni ya entshaveni. Ivi nsati a sungula ku byela vanghana. A ni nsati wa n'wi byeli wa n'wi byela mara i n'wi byela ku kata mina wa swi vona na famba rindzile a swi byeriwi munhu i xihundla. Se kuma ku van'wani vavasati a va na xona xihundla xexo. Loko va ta va ku ha papa va la kaya va ku a ku ha va gonyi entshaveni va vuya after 7 days. Ivi na laha nghenelela Sathana a nghenelela ivi u kuma munhu yaloye after 2 days i vuyile u humelele hi something lexi nga n'wi endleni a vuya kaya. Se loko va fika va vutisa va ku papa va ka n'wina va ku hi rini nge se va vona wa yi tsala buku hayi va vhake kwihi ka xaka ra vona. Ende lava nga kona nga ku hluphanyana network. Mata tindhawu ta le matikoxikaya kwihi lava nga kona network a yi pfumeli kumbe foni ya le betiri
or va siye chargera le mara bona va ta vuya wa twisisa eva ku va xihundla na loko vanhu va ta va fika va mhani va la kaya va le kwihi miri mhani va le kaya va pfuxeleni ka mhani va vona le kwihi a va pfukangi or vanhu va vona a va pfukangi ende a ku na munhu wo va tlhogomela ku va ku ri secret mi ta vona loko mi vuya leswi swi endle swilo swi sungula ku cinca kwala mutini na vana lomu majoni mintirho yi va kahle ivi kuma ku loko i ri muprofita wo vona u kuma ku se xivono xa endla xa nyanya se i vona ngopfu i vona na mati loko sorry i vona na nhlampfi le xikarhi ka lwandle ku nhlampfi liya i yini i kuma ku i fika i yima ehansi ka ntshava wa swi vona ku le xikarhi ka ntshava ku famba swiharhi swo karhi ku na xiharhi xo karhi i ku va i khome xihundla xo karhi xa ku va yini wena loko i ya ntshaveni a wu byeli munhu van'wani va pfuna ku vanhu maprofita ni lavo tirhela makaya va pfuna ku vanhu maya mi kumeka ku pfuniwile loko mi fika laha mi ta swi twa munhu ya kwalaha kaya la nga ta ri kwalaha kaya nga ta sala i ta ku va vhake kwihi or va ye Durban va vuya rindzini ka holiday or va ye Cape Town ka holiday va te va ta teka hi wun'wana va nga tshama n'wi pfuna kwalaha i teyile ta va humesa nyana a va kona ivi vona ti vutisa ku hayi va fambe va siya nsati ku hayi va ri ku famba va xinuna ntsena because vavasati a va laveki vona va hume hi xivona hi xinuna va humese nyana papa mfundisi or papa mporofeta ivi ti dojisa sweswo na leswi swo mi kuma ku loko se mi vuyile le a ntshaveni tanihileswi nga vula ku man'wani ma hunguteke mavabyi mi nga tshiki ku nwa tiphilisi loko van'wani va ta ni cinca va ku mina ni te loko ya ntshaveni loko vuya ntshaveni loko se swi famba kahle tshika ku nwa tiphilisi continue i teka treatment leyi ya wena loko continue i teka treatment ya wena i ta swi vona vutomi bya wena byi ta va kahle na loko u ri na business i nga tibyeli ku se ni vuye ntshaveni a na ha maketi business ra mina a ni mi kuma ku van'wani hi maketa ma-business ma hina ka social media van'wani hi famba hi vekela tipostara la ndleleni yana mahlweni i vekela tipostara letiya i kuma ku fika i vekela postara ya 1 ka ndhawu yo karhi ivi ku ta 50 wa ti-customer it means yini matimba lama yi nga ma kuma le ka le ntshaveni a khongeleni me le ku tirheleni se hayi ku i hunguta i ku hayi ni ntshaveni se wa relax i tshame ku a na ha pfuki ni ya pfula business ra mina to fika ni pfula nyangwa ni tshama ni mila ni ku xikomba xi lavi swona sweswo i fanele i fika i pfula business ra wena i continue i nga cinci i fambisa hi ndlela leyi i fambisaka hi swona business ra wena i ta vona ti-customer ti tata na loko ri munhu wo pfuna vanhu i nga cinci i ku a sweswiwani to tshama a ni pfuki nampundzu ni khongela to pfuka ni tshama ni pfuka mikumbeni ni hlamba matino or ni hlamba xikandza ivi ni tshama ti tata ti-customer loko pfuka i khongela ku vanhu lava nga ku teni matimba lama ni nga ma landza le ntshaveni ma fika ma tirha ka vanhu va nga ku teni va ri ta kombela xikhongelo la kaya or vanhu lava nga ku teni va ta kombela tinhlolo swi tirha i ta vona swi ta famba kahle mavona se a hi ti dyondziseni sweswo ku yini loko hi ya ntshaveni hi yela ku yela matimba a wu yeli ku ya loya munhu loko la ku vona ku swilo leswi swi hi ndlela yin'wana loko no suka sweswiwani ku ni ya ku tshaveni ni ya khongerisa mali mani ku a lova to fika ni hlangana na miringo kama leyi u kuma ku ni gonya ntshava ivi pfula yi ku vuyavuyana loko ku ni gonya ntshava moya wu vuya wu ni tlherisela ku a kaya because a ni yeli ku ya khongerisa swilo swa kahle ni ya khongerisa munhu swilo swo biha loko ya ntshaveni a khongeleni hi nga khongerisi ku swimanimani swi nga n'wi fambeli a hi khongeriseni munhu a ntshaveni ku swilo swa yena swi n'wi fambela kahle loko i ya ntshaveni i fika i khongele ku hosi ni kombela i ni lwela ka valala va mina xikwembu xi ta ku lwela hayi ku loko fika ntshaveni fika ku la ta ku manimani a lova wa ni twisisa se ku khongela entshaveni swi na nkoka swa pfuna swinene loko hi ri na xihundla xo karhi na khensa ku va mi langute channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel kombela mi subscribe thank you.